خليه واحد. يا عمر ما حدا يطلع بس ما حدا يطلع منه. خليه واحد بدري البكسي على أنا شرفان دەستپێکی دا ئەم هەموو شەهیدێ بەرخۆدانیە ڕوومەتێ باژارێ بەرخۆدانیە دا سەرێکانی ئەم بیرتێنن ئەم بەژنا خۆشی هەمبەری وا شەهیدانە تەوینن ji bo birîndariyê wê hevaleyê wê derê birîndar bûne em şifayet ji wan dixwazin û rabin sernekê xwe bo em karin ev riya azadî bi hev re dewam bikin heta dawî wekî heval anî ser ziman sala siyemîn e dewleta Tirk bajarê me da kir bajarê Serêkaniyê rastî Serêkaniyê ciyê berxwedanî bû ciyê em kamê ciyê şêra û egîda bû 2019 nehê daha dewleta Tirk êrîş kir ser bajarê Serêkanî wê derê de rastî em bêjin berxwedaniyek pir mezin pêş ket şervanê wê derê em behsa şervanê wê derê bikin soza berxwedaniyê dabûn heta dawî jî wê berxwe bidin heta bigin asta şehadetê jî ku ev ji bajarê Serêkaniyê bernadin wê gelê wê biparêzin wek bajarê xwe wê biparêzin hema şer dora 10 roja dirêj kir dewleta Tirk û çeteyê wê em bêjin yanî dewleta Tirk pêşengtî dikir ew çetana re bi top û tayarê xwe heta ka hîşt ew bajara da kir bi têkeve destê dijmin de em bêjin hevalê wê derê tekûşîn dikirin berxwedanî dikirin berxwedaniyek pir mezin dîrokî em karin bêjin werde dan pêş bi rastî ez yek şervanê wê derê bûm ciyê xwe min werde digirt wê berxwedaniyê de heta roja dawî jî em me wê derê de wek moralê wa şervanê wê derê şervanê wê derê û bi moralekî pir mezin bi goşekî pir mezin şer dikirin digotin soza me soza azadiyê soza me amê vir de bikin asta şehadetê em ê Serêkanî û gelê Serêkanî em ê parêzin heta dawî fakat herî dawî dewleta Tirk silahê ûlo em bêjin qedexe hemberî ew şervanê wê derê hat karanîn wek fosfor zaten hemû dinyayê dî jî hema çavê xwe hemberî wê ew tişta hat girtin berxwedaniyek dîrokî werde hat meşandin me rastî me hemberî zihniyetek 5000 sal şer dikir zihniyetek qirêj dewleta Tirk ew zihniyeta ew a baveksalarî a berî 5000 sal hîna mijiyê wê de ser wî esasî berxwedaniya me hemberî wê zihniyetê bû hema wek şervanê wê derê soza destpêkê jî soza xwe dabûn û werde soza xwe dan û soza xwe jî hertim neh dikin her hevalekî şehîd dikeve an hevalek birîndar dibe em soza xwe pêr neh dikin em dibe em kêlî kêlî em ê bajarê Serêkanî em ê rêzgar bikin em çetara nahêlin yanî ji ber em fidayî bajarê xwe ne fidayî gelê xwe ne ji ber ê navê me kir şervanê azadiyê gerek em gorî navê xwe derkevin ji ber em şervanê azadiyên em mirinê natirsin yanî zaten em fidayî ji bo gelê xwe ne ji bo azadiya him gel him bajarê xwe wek em bêjin taybet Serêkanî û wek Rojavayê Kurdistanê de kur pîwîstî hebe em wê derê de wek şervana em ciyê xwe digirin bi rastî dîrok me naz dike dîrokê de jî nivîsandiyê hemberî gelê Kurd kes nika şer bike wek şerê erdê yanî çete em gojî manî ser ziman jî em xwe wek şervanekî wê derê em ciyê xwe digirt çeperê şer cî de noxta de jî me ciyê xwe digirt hemberî teknîk ji ber
چتا و دری دا برخو ند هم بریمه یعنی ساعت آدجی سری کانی پاکش ببا اما هم بری تکنیک پیش کتی او سلاح پیش کتی وک ام بیجن وچاق کشفه وچاق آشر وک اوبیسا تانگا یعنی امکار بیجن دولت ترک نه وک هم بری باجاری کی سری کانی شرکر ام بیجن هم بری دولت کی جنب بیجن شر بکره او قاس برخدانی تدنا هذا پیش نت کتورده فقط او شروانی آزادی ام خودی اراده خودی فکر مثلا وی اراده وی فکری ریبرتی دابو ما ورده برخدا روجا سری کانی ام اگر بس چی بو حوالا گو اگر بس چی بو و ام انه سری کانی بکشن ام اتفاقی او چاو بو ام نزانن چاو چی بو براستی ام بخوا یک جوان وک شروانی وی داری یعنی حوالی می وی داری گوتن ام ورد شیء بکویجی گرگ ام سری کانی در نکوین گرگ وک او باوریا گل دابو ما جده حزارو یازده حتی رو جامعه ایرو گرگ ام یا ام سر کوین یا ام ورده شهید بکوین اما گلک بیش و مغمگینی امور درکتن هما راست ام درکتن هما می فکرن ام بکرامات خود درکتن بسر بلندایی درکتن هما می به اراده خو به هیزا خو به فکر خو ام فکر سری کانی ام سری کانی ریزگار بکن ام سری کانی تجاری دجمره جنایلن راست ام کت سال سیامین ام بکم سال سیجی ام سری کانی ام تکثیر نایل جبر ایرو ام بدرس هکین سرنگی خو ام برخدانی دکن تکوشین دکن جبر بو ام کاربن ام فکر ولات خو آزاد بکن ریزگار بکن ام فکرینن وک آشتی وک چاو بری گل بحمو بزمان خو به اول خو به تشتی خو تد جیان دکرن دیس ام فکرن با آشتی ورد جیان بکن بكردي بعربي بسرياني باشوري بتشي نتو ودري جيان دكرن ام وك رحكي فدائي برحكي برخدير امورده بهبره وك هذي جيان بكن سوزا ما سوزا برخدانيه ام سريكاني وغرينن انا بكن اصلا شهادتي ام يا سريكاني وغرينن يعني تجاري راست ام دركتن هما وك يكنيه بارسنا قال حركة اسمها نازكي يعني دم سوز يكبن ام سوز بيك دينن راست بكي هنيكي درنك هذا ان زوك هذا اما برا دولة الترك وشتيوي تجاري كيف هو سري كاينده ناخوش برا نبيجن ام نما فردرت كمان نا روجا كي خدي حق ويفقر خدي اخ ويفقر قال لي وي اساسي جي فقر انا قال لي غوطه وحمصي وادلي اني خستي ويدري شو غاصبي ويدري دركبن اجبرنا اخوانا جيكي نا اخوان به نكات جيان بكن بكي دمك كرت تجيان بكن دوخاز ياما اجبو قال لي ما 10 سال بون برخود ده هم بري حمو تكنيكي حمو ايريش سربو وك ارتش ازات اعول جيش الحر وك داعش وك دولة الترك افتشتي انا بدولة الترك حمو زحمتي قال لي ما بشتا ما ساكني بو ام دي برا باوريا قال لي ما هبه ام ديسا روجك ور ديسا جي ام بسر بلنداي ام قال لي خا بقى سري كاني باوريا وان برا بكنيا بارستنا قال هبه بشرفاني هبه بزاروكي هبه جبر ام زاروكي في قالينه ام بارستنا في قال لي خودكن خودكن خاصتك ما حمو جوانا وقت سال بقرا ميس آسيا مينه ولاتي ما من دسته شتت تدا حقارت دك تدا تجاوزي حروج دك خاصتك ما وقت شرفاني كي قصد شرفاني آزادي جواني ما ورن ملي ما رقتو السلاح بدن ملي اخوا ام بهفره اخو خور ريزكار بكن بو ام كاربن ام سري خبلن بكن ام بيجن ام فاجرين اخو ام فاجرين باجار اخو بسر بلنداي
جبو برخودانا رومتي برخودانا سريكانية ديسي وك روجك بإيشة تي دوباره كرنجي دكبن سالا سيامين يا داگر کرنا سريكانية ديروكا ده ما ده 2019 سريكانية هات داگر کرن شو ديسي او ديروك جيتي دوباره کرن و ام شهيد برخودانا رومت يجي بيرتين برخودانا سريكانية ما شهيدا يجي بيرتين وقت في روجي ده شو سريكانية ايريش وقت في روجي السرهات و برخوداني تدهات كرن بسايا شربان يبهجي و يبهكي و قصده برخودانی سرکانی دهات کردن برخودانی که پرمزن بو شو دوی برخودانی هانه ده گلک شربانجی دوی داره دوی برخودانی گیان آستا شهادته انا آستا شهادته و شربانی گو من حتا داویجی دوی داره ده شر کردن شو گوتنه وان و سوزا وان هر یک بو يعني شو قابلين جانا أسا شهادته شو قابله قمان تدا شرجي كرن حتى كلين داوود سوزاوان هموها بالانا يكبو يعني شوي يعني سوزاوان يكبو برخدانية بكن وي شرع هانيجي لهمبر دولتا ترك بشكينن يعني او شرع جو ايريش جوهات سر باجار سركاني وبرخدانا رومته ده جو شربان جانا أسا شهادته شو شربان جو حتى كلين داوود شر دمان سوزا همية يك بو يعني برخوداني بو سركفتن بو تسليميات قبول نكرن نهشتن قو دجمن درباسي بي آخر بفن شويجي يعني هر تمو دايم جي حتى انا جي وحتى بي دقي جي قلق يعني شربان ايقو برخودانيا سريكانية ده جي خود قرتن حتى بي كليه وحتى بي دقا هاني جي دا جي خود گرند چپری پیش ده و سوزا برخودانه و تورلدانا وان شهيدا قول عرضي نيل يعني البي شوباندنا رياوان بن و اجي كا وك شربانك يبكي شرم السريكانية الهمبري ذهنيتك وك وحشيتك وك دولتها ترك وشتين وي شرم امدبر اخر ما شاركر يعني جاز بمالا چه شربانين حوالي من ديتر بن ايجو انا جي حتى فيكل يانا دي جبل شردني يعني اخا ما بو مدبر اخر شردكر يعني او اخنا خادش من بو وكي دولتها تركا داگر كرب بهمو وحشيتها خو بهمي تكنيكا جو دس بيدابو تكنيكا وكي دولتها ديامين دحل فناتو ده چه تکنیکا دست دابو سر گل سرکانیه و سر شربانه و بکارانی یعنی چه جوبی سام به چه جوانان به چه جوچاغ شربه حتی سلاحی کیمیاوی ده سرکانیه دهات شغلاندن لهمبری گل سرکانیه و لهمبری شربانه گو دوی برخوادانیه رومت ایجده تده مابون اف سلاح لهمبر وان شربانه دهات بکارانی اشخاص شربان تجاری تسلیم نبو برخوادانية كي بمورالة كي مازن بجوشة كي مازن وحتى داوي شركن وقال لك جي شربان جيان أصلا شهادتي بريالي وان جو دفج بي سريكانية برندن يعني حتى دقات تالي جتيد شركن اجي يك جوان هبالانا بوم حتى دقات داويجي حتى كلين داويج دوي دريده من الشركري بكولان بجند سريكانية بس حتى دقات تالي وحتى نهاجي اف سلاحجي مراكري عند بيجن ام دفش بي خطا هاني برنادن دفش شركانية برنادن اجدف ريا شهيدة برنادن اجدف سوزاوان برنادن يعني امي حلمي فان هبالي مي شهيد مي بحققين يعني ام مي طولان هلين يعني خويناوان جي العرض نامين ومي سركانية جي فاقرين شوا ام دفي دريجي دام دكارن بيجن يعني وقت في سلاحا مراكري وشعبي ما جو ام وكي حملة كي ام دس بي بكن ومسركانية شو باجارين دن إيه داقر كري دولة ترك وشتين ويجي بستين يعني أبح الميمية وك يعني أم دبيجن يعني أم أبا خان دولة ترك وشتين ونايل يعني هي ما بري مازنة شو بسايا فان هبالي ما قنات شابلي شرد بسايا كذا هبالي ما
گویان آسا شهادت برخودان رومت ده هبیه ما پری خورته پری خورته و هین و خورتر جیبه به هبیه ما ام مسألة كاني بقرين يعني ام شطار نايل ودولت تركيا نايل سربي اخير حد جيان بك جبرقو اخنا اخوان اب اخا قال لك بحزاري صاله تد يعني جيان كرنه و تد رابونو تد مزنبوني يعني زاروكتيا وانده حتى مزنبوني وانده تد ماني ام يعني نايل مساجا ما يعني شهر کسی گو باجاری هاتی داگر کرن نه تنیش گله سری کانیرجی گله عفرینه چه گله گریس پیبن و ای سری کانی جیب تایبت مساجا ما جوان ام دبیجن یعنی ام سوز ددنوان ام وقت شربان گو حتی دقا داویج میشر بکن و می سری کانی و چه باجارین گو هاتی داگر کرن ام رزگار بکن یعنی نش دولت تاتر کرم دیل نش چه دولت دیتر اب باجار منه آخا مي يعني واري مي جهه مي مملكتي من ام جوار نايل يعني ام رزقار بكن ام سوز ددن بيقل يعني